Mame Mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofreme adwoa searching ebusuafo Ghanafo ena ende omwato enkrawe ede amane eye His Excellency John Dramani Mahama na ede nsem ena Ghanafo atoto ede amane no omo echrese amembu fuwa NDC for ebefa Ghana kunwa omo ekeka kon 1 year omo ebu ntino and they have indicated His Excellency the former president now down Kufuor and they needing what ya ubia ebo needing papa na ede amembu fun wasem ena Ghana for eka ye nenim sabra NDC for omo position ana omo air press omba bidi Ghana so no ene body omo shebi pa omo de fa nursing trainees for so teacher trainee for so free SHS omo de fa ho akwanya sawo kan bi koko farmers chese NDC for kan nyasem keto akra na nyame ya adoma tumi no ebeka omonsa na ede no omoye and the cocoa prices almost reduce no adentia dollar rate na akofem necessary chese wontua wonka teachers alawan wontua bi bibia ye basa okaka se NDC for 1 year ya getting to 1 year de Ghana member ni show omonsa de no omoya almost dollar rate no depreciate and I see you know I appreciate it. And they have done so well. Almost John Dramani Mahama, just a wonders a been see that. Now, sir, within 7 to 8 months, a day, a member sharing this funny. And then, Pana Moya, wonders. You dollar rate in Ghana, the dollar. You push send this for say, enjoy no one yoga. Ghana forces or more share. And on the enkrawe ama His Excellency John Dramani Mahama yenti esene semno esi ekoy ya sabi woni ne ye asori empre num dako yano akogina asori fie ene wo ye sei ene wo ye preko ene mfahin kosia ene sesese esese ekowi akiri koda da ye nuanum nkusa asefo ne mampurisifo ene moda no mienu awia no mienu ene moda no mienu na mo nkokọ ne mo nkanaman na mabontene mfana ma efa wo mo sabi mo da no mi no hu ba wo miya kro mpese wo chia ne nua kramonia wone no som baako ninyi all because of John Mahama na ye da nyame ase e wo animonyam sha Mahama ahye yen nyankopon hira wo John Dramani Mahama nyame nhira wo papa ne wo ma wunyine nche na kuro ye hunu hwe obi nkwan pampan ene na wudidi wudokono nya wo ba na awokọ ware no na se nkwan no esa na ase nkwanchi utu a afi no wo ba na awokọ ware no obeye nkwan na otodo kona wo hunu nkwan kura wo obeye ama anezefo amusu akatua sa abere munya hunu bi demonstration ye wia afi wei ewura nesia duru ni mfimfin a oba wo ho a wo be kina kum na we munya abotere afei na musu afei na musu Ghanafo afei na musu koko akuafo musu yenuanum galamsefo musu ene motonton mo ho nyapade ye hunu hwe ai John Mahama the hope ye hunu hwe ene wo site na obi apie sapani asoma no so won soma no me be fast kabeta akọ me koton adi yes wo site wuti ufie skavete sifie nyina yesi ye tam akoton edi na aseda nkanyame aseda enkanyame sana ekufu adoa ye komu nyina edi yaw ewoni mu nyina na nyankopon nim ni ode be ye Ghanafo nyame na onim ni papa ye yenum ahiafo ye manum a negufi a yentimi mfo mo ye kaase ye gi yen even 500 Ghana cedis kura admission na yenya yenyina ye sorry ti Akufuado ye nkoto aba na ye nto aba Akufuado akwan na oye minim bia ba bi kumase ha emfinhia be ayi aduasane amanifiri adikura na ko tale nguso da Akufuado na mia mantam kwan obeye ye wo se ya bayi ye gata yenye kwan no ye nguso adwuma wo ma nipa na kwanya wo kọ nanim no ena ne ye wo pe wo nsa beka ena Akufuado ko ye
gatas na ngu ho Kofi Job mfidie be mo contractor for Kofi Job mo antimi aka nkyere mo nkwada ye adwuma ama nto aba ma MPP aban ene Kofi Job da so ye adwuma asabe anu ma se ho anwan no mo da so ye adwuma contractors ya na mo wokro mu ha edi besi na no wada Nyankopon ase ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensem a ye kaaye ye mu bia ne ye hunade ekọ akiri ka kire wo man se ne ye Mahama gina paso ka nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni wa wo de be ye adwuma no be se ka ye mu bi ne ye ka fa John Mahama ho no ka amem se ne ye ne ye hu ya ke bia ye mu bi sa bere ye sie ye ne ye hu ya ye voice out to kire wo man se yenim John Mahama from 2010 edibesi 2016 ebra ye to aba ema ye late president may he so rest in perfect peace ema anu a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampanin asase de mampanin die asase de yenim kwan ode ye fa so yenim kwan a John Mahama ede ye fa so wa se Elimelech afena ba a obenya adidie ewi akire yehunu kwan a Elimelech ede Nyankopon krofo faso John Mahama ene yenua no mo a efa Akufo-Addo ho abufuo no mo ye se o mo beso Mahama ahwe ye nyina yehunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters ba duonu ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikumase kotontokuru mu koto aba ati Akufo-Addo ni nyina ne se Mahama se ono de oba Akufo-Addo chichan ne ni ma no konkuru no wa chitimamuni onye ne sa obeyi timamufo no matuo mu good Mahama e ka asem wi no o promise ni full soldiers se asojafo na Akufo-Addo de o mo bla galamsey no nye no no de beye na omummu boa no ma ne wene power omo na o de ombedi djuma ene police ya muhunu wo mo no enye rare police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroma wie ene ya hye omo police ntare no omo tu agu mu so se mboboro eji mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete Sabre ye shafi yasi abosome nwotwe ne ewom ka wonto ya auto private car ba mi yenu miensa enan ene mode mo scavators begu vie motonton mode Akufo-Addo ho abufuo koso Mahama ahwe Mahama ene yenu yanuma na esifuosu obi a wuwie school tina afie emfinhia pi oso wonfa wadwuma alawa na woje ball ho bra obetwa mu se enumpo bema na lusu a onusu okotwa no ho baaya wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewomu se ne ye wo mahihye na oba de nemom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa ma bonsam akwanya biem wama Mahama kwanya mpirinu John Mahama akwanya mpirinu ne ye wuko mu nyina wo so da so ogidie ewo Mahama mu eni ye nyina ya wie kokwa akuyafo afi na mukuna snap ne enkosua ne nkoko obodua munya nhunu hwe Akufo-Addo be fa koko from 3 point something as a 4 point something e de ko 31 million mo se wanyai wa ma na yiri Rebecca ama mafuo mu amesoa ama mo ankobo na boye enu ntino mo beto aba etia no ene John Mahama wose wo be makoko kuayo aye fenti yenkopa asase no wo de 128 cities na to koko mu wo de 128 Ghana cities na to koko mu eye se Mahama asha yena ne ye na tamfo ani ye bom kokko no ene munyam na wona enya agidie wonmu no wahye moni wuo yenuanum police soldiers
koto aba etia Akufo-Addo aban ye di nyamu damase ene mu ni asomdwe nya mu adwuma ye ba ye motena ye yen ni ye besesa motena ye MPP aban we ye wo ho ane ye boy Ibrahim Tuare abaso no ma Akufo-Addo shase ye kurodua yi mu no kroma timamufuo kata ye ni e ma no ma Akufo-Addo ye Akufo-Addo one district one factory ono de wan kosi sisi nkwanti o yenko be free so kosi suku adan miensa mienu esi ahwemu so upia no ani aboso ye nation builder no nyesa na oye no akwan ahodo a oyiye drip machine a wode ma yensi ye ne yemfansi esie yayi yakwan so every constituency enegumura mu ye adwuma tunkrofo galamsi me ka kire mo se NDC aban emu man ematemamufo na emu wona eboa emu omo nsaka tumi ene wohu Kevin Taylor mo na sadi omusi enjoy life sana NDC buman mu amu ka kire yese ye atrofo no ene mo hunu me kan se NDC aban emu man ma timamuni komu nyono na muhwe yi NDC fringe ya a wadi no amamu one single policy ubusa Ghana ni a wontumi nka bi nkyerɛw so Ghana ni said ye ka kyerɛ ni nyina ye toro because of John Mahama konkonsa ne na 20 mesi ye beto aba kramoni kura hu ba wo mi on pese o hwe nanim wo ye nko kramoni